harapan dapat musuh apa India ini orang India imamnya istimewa latihan Anjafa Gurjurara Alim Padang Sunggublena Syekh Muhammad Siraj Syafani Jabalo Syekh Muhammad Nur Syafani Jabalo Sultan Ahmad Muhammad Usman Damin Usman Adam Guru Sultan Sunggublena Jaisa Syekh Muhammad Siraj Syekh Muhammad Siraj Syekh Muhammad Syafani Jabalo Usman Damin Adam Guru لسانيد الرهايا نعم الرهوية مجسد الجرعة وهي علم السامية مرتب الجرعة حال بدر كل دولة وحسد